Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya. Voina Mizoram atlomai pol sang in telkom NGO Coordination Committee malak na in Mizoram hun sang kongzo ani don. MNF President Puzoram Thangan Manipur unaw te thavang hau kongzo tel turin MNF zongzong soma political party dang poidan party mite tel tur som an siam. DGP Puanil Sukla chuan kongzo tura police lamin ven himna thataka ken ko antum ti asoi. President Rapade Murmui chuan ni thum cham turin obveina Odisha atlo don. Voin hian Mizoram atlomai pol sang in telkom NGO Coordination Committee malak na in Mizoram hun sang kongzo ni dona. Kongzo hi Manipur tol chung boina wanga zong na thak ten. Harsat na anto mek tor puina lantir na le an thawang hauna ni dona. Apui ber chu Aizawl khopuya nei ani ang. Central OMA President Pero Arlal heta chuan. Kongzo ten boina an siam lo abe sei thua soya. Zong na thak ten. Harsat na anto mek an tor pui zialan tir na hun le boina siam tu te andem zialan tir na hun ani don ti asoi. Aizawl khopuya hian sikul pui kon lam atanga. Kal le chan mari lam atanga kalanam dona. Razbavan marlam gate anin tok hom don ani kongzo ani chung hian Aizawl khopuya city bus an tlan don nova Aizawl City Bus Owners Association ACBOA chuan thu chu siamin chomadar som bakha tanga kongzo anzo fel ma chu bus tlan lo turin an nge nani kongzo ma le kongzo hnuwa ero bus hi atlan dona ngai ze la tanga chuak hnung ber chu chomadar som le chan ve chuak anga zema bok lama tanga chuak hnung ber chu jingdar ko le mini somli a chuak thungang City bus ne tite chon kongzo an thop thu soin kongzo na turin al ngong lo na lam sakortui chhun government complex le CP lama tlan bus te chu apa ngain an tlan anga adang po kongzo azo huna dan pa ngain an tlan ni ang pon to angin kongzo tur chung chang a hian Mizoram Police Point thu chon siama thil thalo thleng om lo na turin ve himna thata kalpu ani tur thuan soi ani Mizoram hun sang a he kongzo rual hian zo ani ve dona Vareng te All NGO le All Village Council chukom chuan an khuwa kongan zo lai chomadar soma tanga kongzo top thlengin an khuwa dor zongzong khar turan ti ba ka motor tlan tlang rem ti do nova kongzo chung chu Mizoram chak lang na kong puiber National Highway number zathum paruk khar ani don ti an soi ani MNF President Puzoram Thangan Manipur unaw te thawang hau kongzo atel turin MNF zongzong asoma Nimin Khan Mizo Namruna thu soin Puzoram Thanga chon NGO Coordination Committee 10 Manipur zon ha thak te thawang hauna an torpuina an mani an thobna kongzo tel turin MNF zongzong soma Mizo Namrun po khar turin thu an puang ani buai tira MNF President chuan Manipur Chief Minister nen ain biakna Mizo tero relna pakhat noya om thu chu soitolo turina ngena Puzoram Thanga chuan hei hi chu tun hnaya an soin lova kumsang hasako samruk pakhat October ni somhnip pahne MNF apian khan Mizo na thak zongzong rorel pakhat noi omkhom anlo tumtai to atia India ne na anin biakna po annor nat berani a tuna ti rik tharani loti ashil ni in na soya Puzoram Thanga chuan Manipur atanga zongna thak ral tlan te hne na kan eile in eyanga kan in in inang tin thei dopin andong song ti soya Central lama tranpuina local tur tun thlenga an pek lo chu Nimin Maya Union Home Secretary Shilti Chief Minister chon soya kumsang go samsari pakhata East Pakistan atanga Musalman refugee maktadoi rual West Bengal lu te tom hlom tu kha India sarkar ni thule nataka anor thu soi India politics chungchanga NDA le UPA na culture ti soin tuna chon UPA kha India tin an thaka MNF NDA group atelma se policy le thil tu ma chon NDA thuina kal lo ti soya MNF chuam policy nget anaya chu pathian le kanram tan ti ani a chu mi kala thil alo kal chuan ando dal mai ti soi bok ani Mizoram political party sang Mizo National Front MNF Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Mizoram People's Movement ZPM le BJP Mizoram te chuan zo na thak unaw te thawang hauna kongzo ne tur an thop ti an soya an party office po an kharbek don ti an soi ani Congress party chon chu semin an party in alo rel to angin kongzo hi an thop ti an soya kongzo ani don awangin Congress Bhavan khar ani tur thule an party mi le sa te chu atam thengber kongzo na tel turin ngen bok ani ZPM point NGO Coordination Committee malak na an thop thu sein Manipur zon na thak te thawang hawno kongzo ne tur chu an thop zele atuar tu ten torpui zialan tirnan party office an khar don ti an soya ZPM mi le sa zongzong te kongzo na tel vek turin an shia tirani BJP Mizoram President pu walang mo ka point kongzo na BJP member te chu atam thengber kal turin na cha BJP Mizoram State Office bo khar turin thu soi bok
DGP Puanil Sugla chuan NGO Coordination Committee hoi hota Manipur zone ha thak te thawang hauna kongzo tura police namin ven himna thataka anken ko tur thua soi DGP hian Nimin Khan office a MJA General Headquarters Troy tu te koma MJA hian President Pusilaram bo sena hova DGP chuan journalist nen thohuna tha nei adu thua soya thoho puya MJA te som ani NGO Coordination Committee hoi hota Manipur zone ha thak te thawang hauna kongzo nei tur chu monam taka ni ani abe se ti a Mizoram me te hodu te atulangin ven him an pe a Manipur le Assam DGP tenen anin pe pobreng ti soim iba ka hin Mizoram kaltang ru hlo to ruk te tibo turin the top an chu zel don ti asoi bok Minister Pukela rilena chuan khovela thiamna a than chak thu soin hlotina changtur chuan midang aya thiam filor ni atul to a example tlang satli ain thiamna tak zir chu apoimo thu soi he thuin Nimin Khan scholarship de konwai me hola Mizo Students Union 10 college zilai ti thate anom poina huna asoya Minister chuan zilai te chokpur thei tura thlotina changte lom poina hun zilai polin anbo se thin chulom amati thu soya joy mor tu thanem tak anom theinan zilai te po tanazel turina fuyani Pukela rilena chuan ramri in thandana wangin zo fa da chu ram sang sanga thandara anom thu ta langa hemi mun sang sanga zo fa da thinunga hiam in pum khatura mason duna apun mek thu soin hemi konga zilai pol te hmalana chu fok amati thu soya mun sang sanga tangin Mizoram chu in pui anga ngaya ronra tante chunga thatchua theiang anga lo tuam hlom chu una anga mo phun ani thu soya zo fa te tan in pui Mizoram hi ramro pui ni theinan tuna zilai te hian thiam na chhortlak an nei te in to de lokonga an than har tele mani in tung ding tura thoshe nei lo in ti mu te poimo thu soi ani heunan komsani somni pathum academic session chunga government scholarship college atanga zilai te thazwal than chho te na lom puina hlanani a BA pass zilai som pani BSc pass zilai pali la BCA pass zilai pakhanen alom puina thuzia lanani lunglai DC piramdin leni hovin Nimin Khan lunglai khothlang lam national highway zathum pani kong chia chungchanga malak dan tur ngai toina thukhoma he hunan NHIDCL BRN Infrastructure Private Limited DTO le police te antel ani tunlai ro surin national highway zathum pani kong ati seda wangin lunglei khothlang Mexicap service zongjong te chon thule omma chu Nimina Tang Khan tiamchen omlova service tolo ni se anti chu an soi hova meeting chuan NHIDC le contractor Thar BRN Infrastructure Private Limited te chuan Mexicap service lo chung hian thoktu tele manrua te lakhoma tunkar ni somni parok tanga ni re chunga kong siam na te tho chum tumani ti an soya kong tlong taka sak ani theinan hemi hun chung hian damlo phurle atul tak tak te lo chulir thei engchima tano turangen ni im abik takin lir thei lian te chu tano turati ani a hemi hu hian contractor ten lir thei tan dan tur mumal takin ro manna anasiam don ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puanani Nimin Khan kumin kum toblama Mizoram State Assembly in Thanlo Turatan Siha District chunga district level Media Certification and Monitoring Committee DLMC and MC le Media Cell and Social Media Cell te chu anthu khoma meeting additional DC piro chuang kimi khenglo tina kai shoya in than campaign tura par changsangin manchoya mani in fakna paid news ane thei dan tule aman zat turan bituka sarkaret omsa le kalphung omsa zuya siamani MCMC le media cell te thawna tur kongsang sang sai ho bokin siha a print media le electronic media te tang zual tura cha in thana thenglam fel fai om theina tura anma phuna le anchan vo theu te khan chok turin anin cha ani President Draupadi Murmu chu ni thum cham turin voina Odisha thlengdona President hian Odisha cham chungin Atut Bandan sponsora medical zirlai te komanga Ras Bhavana building thara hong bokang Pimurmu hian naktu ka Kataka Odisha High Court kumsom siri pangatin lomna man puyanga SCB Medical College and Hospital Kataka in khom ahman puinu in National Law University Odisha Convocation ahman pui don bok ani ningani President Tribal Shwai tu te akom don bok ani Bangladesh a dengue rilenga wangin July thachungin miza somni pakuan thito a Rampuma Directorate General of Health Services chuan dengue ria lenga sa ti asoi ani kum somni pathum chunga dengue wanga damdo ina dalu le thi puizat ala san bertrumani a kumina hen dengue wanga thi himiza somse parok antling to a mi singthum sang ni jago somseri paseri damdoina dalu ani to ani sarkar dengue rileng tire tore theito pacho chungpo in nitin rika hian pungzel ni thudona ni a
August September tha chung hiam ala zual veo don ni in mithiam da chuan an soi Chanchinthar serti topna na tlang pui voina Mizoram tlongai pol sang Intelcom NGO Coordination Committee malak na in Mizoram hun sang kong zo ni don MNF President Puzoram Thangan Manipur unaw te thawang hau kong zo tel turin MNF zongjong soma political party dang point an party meet tel turin an som ani DGP ponin sugla chon kong zo tura police lamin ven himna thataka ken ko antum ti asoi President Repani mu chuan nithum cham turin voina Odisha atlo don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei choni